Jésus Christ, uke la ke leo za se petego, keni nuze la lia. Haki work le petezo shiro kiti kinu online nu Kerüsuo chege ba pete. Tidori ngo pete nipu ginu teja kesa ngula lege to Maria we. Tita keni nupu keta. Kepila munu uke penyo fe nguke meju. Temi pete ko ke la le ke vise pesi penusete. Su upe tapie ubu MHAKENGU se ko muki je viko ke mehu kawadi uke tekeref deto meze mu uke penyofe kerpridi ki je hanulu tole ke tola ubu usidze ke vito su uke penyofe mu uke la ke le ke jato Jésus Christa zayechdi mienhingu chevor ke to feke baki Poa ukesho keko nunu urhalie mu ukreke mesapie potio potemi kropo chelito ubu MHAKEVI petenu urhe chelito di pokelu kase kezedi tsali kropo keze chedini pura solineba tsali kerio liro dilikivi tsali danu tsali ku krewodi hepengwa po ukreya kezedi tsali hau keze kelilido Tido tsali kesa kekra din nubaya dir ngo tido kinu tuye chese parga tsali kesa yo wo tido introduce la se ya po ngu ke meje kapise ya ke tsali haya ke zedi
kelly ni purso kelly tsala le do que se sitalia si di le kiwi tsali danu tsali ku krike ni di me fe die jisu ungu me jeje pete que se tsali hu be ke libe ni pu tsela ke le tsali da pete se tali da Again
Hey Jehovah, ake sununu nki melisha nipu aferenji. Amejie melo kecha feko niebu renasha chamu. Jehovah, no ke joke muko letter turo. Nipu suponi talitoga. Deri vapiet leki vi ngiba. Mibu nhulie ketula. Kize ken huribadi akatsada. Muki meji insukepen nipa Jehovah. Nge krie muki meji jator sutorwi nipu. Hegosa nipu letizoli genjawi. Deri nipu vori nipu ketachotto nunu. No hego fully hego pubisigesha. Hego teja susu rukadichedo. Getezi sidi nipun hojunu voryawi. Gamasar fubu nipu hyo kruhishishi. Jo muto di nipu hego nipu. Mhojunu hyo ketepfajidi volimoto shuri. Nge kriju sidi no hego hali hego pubisisha. No hego kejoki muko vapi hyo zasha. Nipu sanachedo kejo vakeli ke ni mu nipu ketepfusubu hyo petego gila vori hego cheke salashichi. Hego nipu medo tefi to nazo shuri no tie. Hego kejoki mugo tapi hyo kishli. Hego to hyo leke metodi medo tefi to nazo shuri. Nipu no suri hego nipu kejogo tapi hekidi hego bu. Hego tsuker no sidi sogozo problem hojunu shali getola no hyo kruhishichi no hyo kroshichi nipu. Gersoti ho no hego piki krigetsu tu fudinki forshi. Nipu nongumejidi. Hego pie sogosa nipu kapim grus pinashiyawi. No hyo kroshichi. Hego busidi shaprakeli mukerli susungulichi. Jeno puriki krigetsu nroshoto di hego. Nipu mhojunu vorba. Gersoki no lerkili. Nipu chazuru veto di nipu kekro toke bago. Nipu kitikinu nipu gersoti unu kekro toke bago. Ketsugenu tupudi uba zinu sudi nipu kekro toke zupetego. No jedo hego zofuki krigetsu nipu no hego va pishidi hego krihishiji. Hego busidin keko ke sasit ngukeli sidi. Ketezia sidi nrosholi getola no jabi petego tsuchi. Kerüsuo ho no tie oza chiesidi nu vori njapu chiketa nipu prike krigechun liecha savodo di dojike jepetego krihishiji nipu ke chanu tazigeto KETHODIE prushugeto ke TSALI nu nipu nza puke miyemu prabin rushodo di dojike shiko DIEKEPU nu nipu no petego krihishili jedo heko Sunday school ke pathakuri kapim pelia o class nu lady nipu no kapio pelike shike hirogo pethato di dojike shu no ke pathakoshi nipu no cross jedo nipu no heko nipu rosahabu mhojunu lele ke sachilichi heko kapien chiyawe nipu medobu nipu dile mu nzabu zapu za yichilichi ketezi kapien chidi jisu zane chasiyawe amen balale vide tiso ke saho zidi chido krista zanunyo pete ke lula shiyawe diobado nu umhato meri chpredo di chido kerliti honula fori nipu kersuki nu ugo keze nipu rosoke ba petego nipu bujabi tsake liu tsilichi jo homie bo mo pechato di vor ke choriba nipu bu chido jabi ni muniki krutsi chazur vechoto di homie rosomi chidi chido vori ke krothoza ni la theore thochya liro ki hu ha bi ni ke hu chidi ni ke rira vor ke zki vori ugo keze ki huje ke cha sususe ni pesishia mu ke ninu ni go zeke li susachia nipu bujabi petego tsasi Vukitao sandini pesi ke sakem hidi jedo kise kerso ki hum hato chego tsekelishe ugo kitie padinu refreshment ke sekesha susoselido mu sashi la le hake hanu ugo UBC general meetings is a DJ general meeting ke rio hake hanu ke hudo mu meeting hanu liro ke pesi von ke sakem hidi ministry report ko mu audit report ko lido sala nyogo pette ko bunu ba presije ke cha susa nyo pette ke la shia mu ba ri krta mi ni committee ke kri ke chunu ba ke chgo ni ha ha pie ni me se ke chle di nu ke hu shi ba presije ke cha pette ko ke la shia wi ugo GTA mission pledge susa chashidi mission board ko pledge po ke se shidi ugo mission hathola pledge susa Kroke just as Chaba Muniko Kakishiko Nipete Zig do Seni Pesisia Homie Leba Mutsole Mobali Rosusuri remind Seketa Susatsanasiawe Ugo GTA Kakisha Nu Nipu Gedile Tolam Hatsegeta Sus Sela Vodaway. February zame fe pengu Fort Satarin here ugo hake hanuti hi sheke badiki senior youth fellowship ko keze ke krothoketo susa jedo ke krolashi
Kekelesuko Kekrasati Tapade, they will respond to Porila Formula, Salachadom Hanuni, invitation card to Sunguli, Liro. Ni fourth way gets a new response to P. Hiko office, Letogo Kihupuri, office new staff Kihupuri, Pesisje, Jeremy Puri, Vorgatos, Pushmola, Musala. Kim Hidoshi gets a high lebaho. So she needs to know Tezeho Sivaliro, near Cresar got on a volume. Vonia love Susa Mora gets a lady near Shidi Lebada, more Pizzugo got on the Votso. Mozalo gets a lebaliro, Grotaho Haniela gets a lady necessary invitation card to Sungutsoli Mozishi Chedo, Ugrotono Balio, Nyo, Tazasuki Yeshali, Uko WhatsApp group, and then you forgot Susuri Kiye Petashan Leviho, how Kia Lekatamiri singles Kori Petela de Salani who will lebadi senior youth fellowship how Nukepekro Presage, February Zamepe Pengun here, Kebat Diki, Hishaki Hanuki Hudamu, how Kihook in the shade dinner, Safota Hosla, yes. Lady near family, but there is a volley near Nonocolari, Uko Sunday School got Dodzagot, Sabade, Sala, near Nono is a volley, gets us to say Pesisia. Uko Vogatao Sandin here, KEVIZHAPU Baptist Church new. Jubilee zanu ke lukesha mu judi japut sekele susa chali mu ukori ko ke ninu che do jubilee greetings susa la uko nidi ke lukesha susa se uke hu petosha mu uko dilie susa se che do uko pette goze ke zala shi ho KEVIZHAPU Baptist Church nu ke pelemi ko jubilee zanu ke ni se uko pette go ke lukesha susa chia mu ham hidi vorga to THEKHA gonuri program ke krigecha tsapiba mu sala Daughter Church, Kozedi Kehulavo gets us a chudaway. Nipu Jabi, but they got a single little yet in Nubiji.
Century choir go nyogo ha tsali ki jivi tso go tsibi ke ho no va pe momo Jehova za tseke sala nyogo peje ke pe nyofu bo japi be nyogo mi popo ke tse pe te tse ke liu tsali tiena athemi ko aza se ke le ko utho utse ke renyo li di aki u meje melo a je fulie mo akereze chako no no ri ro mu ukereze chako no no ri ro atigi no ren li di ko ke phuma vas mu ko ke zu che ke ser hosdio hawa Jehova die ko chido ke channel ke zo hoza ke penyo fu ko ke Jehova sdi ko ke charan ke le ko ke chatsabe ko tse ke le tsale tiena chido ke cha MBCC ke cha ke se mezidi ke chati go sevoli dio MBCC che je ha ka ke se mu Indiano Kristamie ke petsu hathokola ke chanu na thuye ke tsesa mu che do hause ngo ke cha ti cha tha chali do ngo ke cha va ke nye chali cha ke le chali do we ter ke rioli ro je ha ka ke sala ke chanu na je ha ka ke sala ke chanu na no prayer points penguba mo aprosadi ko ke zepoti se ke le chali do we ke rio o ke hu no vor ke hulia ke che petebu menyo mez mesadi ke de thomo se ye zevila machas ke to kata ke dalie ke to la chado sa ke nyu poti bu vi mo menedi je ha khas ke to la chado chaseu themie ke prila mori ke de ke chala je ha khas ke che par molie ke to la chado candidate kripodi hetha se kobu renyo di ke penyo medo chali ke tola chado pengu jeha khasatio ke ba mibu ke penyo kripri mu podieze sidi ujeha khasa ke tola chado poti sile vide yo kriye ke mesa bo Jehova 제도 해고 모든 라버야 해고 CDC 모디 니게 모츠도 하겠어 너 해고 개조바스지 너 해게 후게 조바스지 너 해나가 미게 조바비 해고지 해고 분노 게 후게 로츠디 n자게 nga도 다야겠어 고노 너 해고 개조바스디 너 제도 해고 게너 헤디 모든 라버야겠어 너 해고 게 차게라스지 아포 제하 가서도디 해고 나가미 도즈보게서 한도 아포 너 티기 마시르 폼 하시비 해고 저세게레 처리지 보티고조 쉐리츠게 맨네서디 보뚜누누 하고 하서 이거 vodka 서벌이게 돈 개고 가서 게 아니 보 Jehova candidate 크리보디 헤스테타 세바게 저거 가비 벨레스야 셈피노 버야웨 아니 보 Jehova 논 토고게 칼리체 아니 보 Jehova 어고보 도쇼 포리셀러디노 하게 파게 보 public special here ni po Jehova de no Jehova to go bu kripri no no sikeli me priege zala potu no no ani po Jehova om hatsa hameza voli ke to no hasi no ne be go sikeli tseli je heki who member poribu apo Jehova hanu ha ke krike diwadi insa ke ngau ke tsi je pate go goli je ni po Jehova he ja he je ha khasatu ke bago he go public bu zo she die thomi thodino apo Jehova krata potu ke tsmie best hesali ke to no he go chata se krata potu ke tsmie kripri me si ke tsmie ke tu chanun hatsase ke to me no medo ke medi ke das ke le tsali je he go bu zo shiri ke me hu ke mengu no tele din za ke ngawa he apo Jehova de he go right to shit to dino pot tu no ani po Jehova medo ke me medo si di he go je ha khasile ki do no he go ke khali je ndem ha petem hodili je ha pette khabem peles di apo king ke me je ke kroma te ja chasiya we amen ugo ke cha cha ke niyo indian no krista mi ke petchla ke chanun na khagesa ke cha cha soruba ke prasadi ke se chala ke le chali do we ZHAPU सरकारी बु थे जोमो के तु चाननु क्रिस्ता मे पेछ के बा को गी थे चाओ छ के तोला छजे कि नियो क्रिस्ता मे कोबु के पेलेन मेतिदी थालिए के तोला छदो सेउ के तिजनु क्रिस्ता मे पे जोदी के दिकी नो बा के ता कोला छजे दियो पास्टर मे को हाथो नो के मेजिए दी हाछ के बा कोला छदो pengu ke penyo fubu ke ragu mo ke tefu khabie kristami ki kru chsadi ukobu zapu ke vi mie chale ke tola chatyo chasoru sokari mu ke ko ke semibu ke tu chananu seyo sesh ke tola mo themiem ha ke shopro ke shmie pe joli ke tola chatyo puti se levide
KECHA KEMESA BUA JEHOVA HEGO CHIDO HEGO BUA RUTSA DIN RSHULIA KEZEGOLA HEGO KETHEJE PIENZI YAHO ANI BUA JEHOVA INDIANO LUKI HAKI KEPELEMIE PETSH PENADI KEMEJE KEZEGO SEMPI NOVORIA HEGE KENORHIDI SEMPI NOVORIA HO ANI BUA JEHOVA NTOGO RGULICHE MIMHELICHE SORKARI BU TEDO KESHO SEDINO HAGO HAPETSUDINO GO AO PETSH PENZORI WAHE DERESUGUNO HASIBIE KEKO KESEMIR TSALICHE ANI BUA JEHOVA KEKO KESEMI BU KETUCHANO all minority group hago shiri all Christian make petsu go hago seri petsu samo o hago har jazzer gole kitola no ke ko ke seme go ke khali cheni pa Jehova sem pino varia hago ke vi ke kono no tsale ken zagala khapem pele se ho bo no ngo meje che ke pele me go lo ki haki ke meje ke zago ke pele ja pur gole che pastor me go zo shiri ni pa Jehova nja pu ke no tsur ready o ani pa Jehova sazo no sugon ke ko pe go ke ko tse mhasi pe go mhasi tse ogonja putsake vogono ke tefu bego tje vom hasi bego chatali je gor goli je me do ke phi ke meje ke tsegono no gor goli je ni pa Jehova de go bu o pelle ke lo khawa modi de thomi thorin ja putse ba thali je ke di ki no me bu o ke pelle la de o zevo ke di ki no ba ke tsego so no o praprisi je pati tu no so go so she praprisi go tse ke le tsri je so kari ke se me bu so she ni pa Jehova o de thomi thodi ha go ha khiesa ke tu ha go ha za zele se ke to no krosi je ke pelle me go lo ki ha ki ke meje ke zo go pette campino se yawe mi poribu ani pa Jehova ke meje ke ti ho no zo shiri o ke pelle res shiri ni din za kinga wa je de ke ko bi o ke ko tsa hasi bi o tse di go bo tefu di nge tho tsan ja pu tse ba di me bu go ke pelle res shiri ni ke mo ke pelle gi no o ngu se di no za ye tsli je he go ke no re di je do ke pelle me go le ki ha ki o ke meje ke zo go pette sem pino vor yan to ro go lien to mi lien to o ke khabe ma do ke me tsle ne di ji su hi go ke la ke le zo na cha se yawe amen. Eko chi MHAKENGU ke tsati bali do luo go nya go pe jiri le le vide. Kenor hema de ke chatsali da we. Tigi ke ba ke kreto ke mesato abo Jehova. Beje ho pati ke vi hauri bi hego tsadi hego bula vordino ke ze krodi tsadi nrshola li ke vi opportunity ha bi hego ke tsalam beje temie ho me we am funerim fulimo ke surho modino ani bo Jehova si ba do deno ke vi ke surho hauri bi hego tsawe hego vorke li ke mhen to ha pe deno hego ke khadi hego sele ke dalam beje hego notice on he ke teja bi hego tsa ke tsa o ke sikini teja femeni teja ke tsa ke great teja ZHAPU ke surho ke serhi teja bi hego tsia beje to me prome void bi hego tsa ke tsa golam beje ho apo hego no teja bi hego tsa ke sa do no hego dozo shem ha hose di njeno pino lover ya ni pa Jehova nong me je di khakesam ho jas je hego bo hego ni she di khakesa kesse ki ni ra bizo mon hego kele ke me dogo zo shewi hego kelhu khakesa bi ntsa se ke le tsali je pa Jehova ndo hego ro shobule hozna le le ke sa tsali je ani po Jehova di hego khakesa hano zo ma ke do bo zo she se di nton za yela ma tsali ke semi zo she no jabe o tsadi bu tigi ma si se di potuno no pe vole ke don za yela tsali ke no ke ko khase apo Jehova luo go she no go sa ke simhe o gni shedi vodi no japu tsang ge thosa ke ba hano pe je ho ni po Jehova go ke hula ke theje pentia no japi be go ke huna sa ke le tsele je apo Jehova he go ha ho sem pino ke vor hano nto ha ba te mo za ye tsele mo ma ba te ke theje no kan tsa di ji so za no chase yawe amen.
这都不地给费好好呗，这个是了，给我钱没啥个时候别这样，不地谁来给费好，就不地好我来么，不是个那个，能好玩，我手里这东个这个吧，咋里头我给没些不太那个的，所以我。KECHA不能是能好玩的啊，是 level。我给本来呢，某人之路给那personally 咯，的确是点天呢，不然没字幕的，没卡的，那里就说不吃那个事。我不没接不给没的来来那些，给接不给没的没法被接那些。现在那么开呗，通给开没来一些，给他让么的好好开来一些，是这个么给开八倍，么吃过吃做那个么，吃这那个么。是这个么？我看他是给这个来是了啊，都给我，他吃多少了？哎是，给开舒服这个怎么呢？不，不，我们学那个的，给录什么？录了么玩？那里给把那么给开，我不我给没学，所以说不太那个子，不怎么说，说好。这个三个字，这个字老说不太寂寞了，跟着。做么的，还不等呢，给没这个了，给人。做这个这个这个哩，不，阿爸的呢，阿里阿给个开发是，是我的，给设定的那种嘞，阿个拉是阿个开面个拉是，天面几个都给开，莫嘞，天面几个都我给没些，谁能来是了？所以，基本上怎么？那人个不能分，一个把我给没些，所以不太拉多么。不给开手里不太拉多么。不没开个这不你是开么？没我没些个这不你是开么？都开个多个这，就是西木我都说。他们给开，他们给个把给开出来了，莫来他们给我给没些，给到说来了，你打了飞，你前面接打了飞，没贵打了飞，莫不他来你打了飞，那个不那飞给到我给没些，我给开就是不他拉着，不你是这个么？我给没些，我给开，给把说好了。我怎么来跟着？我不，太怎么来跟着着？是了，不那个人老说哈，不给开，根本那份，一个把给开，我根本那份一个把我给没些，说哈，他基本的，拉大呀么，不太拉着，不你是规定没帮我没些么，没帮我没些个么，所以帮忙，他没把带，一个没个子，所以啦，给他这个。不只是啊，
KEKRÜ 세디 가사시게 놀려라 하보 let's 모디 모레시 모디 부게 그 도인 해가 좀 봐. 수세디 가사시네. 미보제 시가저 우라메 보 난나메 보 개후 미칠래. 개후 미칠리디 보 바이블 보비 프라야 마제 KETHODIE 요 보비 프라야 마제 땡이 되누 시도디 보 KEKRÜ 가사 KEPHRÜ PHIZO KEKRÜ다 시제 아이스 누도디아 누도제 시세 KEKRÜ 가달라 누누 와 파르케노 Vasa NUDODIE mori NUDODZE izu putamje. Sese tiche hovo gatagi. Nagaland post nu tube ke tuke moho ke tsogonu mi bo puja mi bo tuja lese ke to lese kiudesi there sunu tu tesu kusu tu mode kusu tomode edi tusa asu bede promo sala sobo tuise suri mohomo leseki budi popudi tuise suri mohomo mo urau kem hede are katolese how yo borbi mohover sibode meg how KEKRÜ moso KEKRÜ jungule de magrubunu asala lezu lura diha how hata se aklegi theregi lura aproto agazau pottu mo tuse parkano DIEKEPU gadau character how to gakrade igazil lesser Sidi Larivor. There is no like a little Kekra dinu Katuri or Katola KEKRÜ crowd for party. Here's a tonu to the crowd for party. Ngotini dinuliro Sogonu Mohodi took yella bit in Tingi dinu casas of war. Sizala KEKRÜ crowd for party. Asala le theregi kille lura how KEKRÜ moho potu idi lever there is no moho se legele lura men no mozo se ha how thotwe idi how bi puta se mo how mota se so atwa se livide KETHODIE prodi atwa se se do da livie su lele KEKRÜ lura how KEKRÜ how KETHODIE idi pube KEGI KEME KEPHRÜ do bacha ba mo de mo how KETHOMO how KETHODIE ga uko si do liro vodi kezo to gri media simoro so de gri media ri kezo tigi gri media sese kromono DIEKEPU simoro so de sese katolasu mohodoro sidoro juda media kezo Alexandriano juda megwa vodi tuki ese grino kapar dia susi morsada susi moloro unko KEKRÜ denu how kriza basoko sedi unko denu se parli KEPHRÜ ga do pachato mode azulele sala pusike no lura how potulivi there KEPHRÜ to lemon nodi how haizat mesene idu goto lele molura so sedi KEPHRÜ gaze morike megaze so KEKRÜ magaze so bugato so pachabam de takiobo hasidinu bugaze bonolura
umhatabe Jehova Pelesilora, by Kelegamado, Sebesido, Ijabu. Kekrino Mohos Mata, Kekrino Lira, Mhatabe Populesora, Mata, Sicilio. See that? Salasiniku Gatoga Salanu to Lemonodi, so how Halropo to go to this, so Lebese. Sileju, Keviton Hegase, so said the art Negozekazasa, Mugagram, has a Kerigula, Kerüsuo, how do you took Barjo, Kerüsuo, Izu, so level Gatala, most send no Legazasum, Capanovu, I see Kivibese, Unco Patego, KETHODIE how. CPV Sakole, Mo Patajakasa, Uncolaka, Prebeva, so Pisang got Sasagalu, Cheleje, no, but there was you. DIEKEPU lesson mezidi AFSA ko kini hawa prasudo potsegi chayu kesieno no rikele tiedzani ko kejo kemuko mu ke phuma ko la setyo sakisa ne ko kije hau jo selu ti kije ne donu ditoya ke jame doze mi deze akemo ke kha seketyo rofoko deze chvor u peteri vapo chpu menguko chidi suko donulu sidi chpu menguko mu kele ko cha mu ke krimietoi nufu ugi bakata nonyogo chulhu deri u ke penyefungu ke meje ni sedi po u krile kretor shuzo sidi wethetza ke joke mu la sieto da zori po u cheper hipie krista salide ngu ke mejela nye ko ke la ke lezo sidi poe u ke supie po salidi Jesu Christa nono ubu pozeti gi balide sidi Jesu Christa gino ungu meje ke che pojo vile vitor ke che tese ke lumi buri sile ke tola siro nye kwe ke pelela ngu ke meje nono ke la ke lezo su se nye ke vi ke kolamo zo su uke penefoto matio kakashozo nem hatom hatch larimo nem ye poburi ke me kona ke mola ke krila mona wes pom hato kropozo hakevich nodi Jesu Christa no uchshozo uke penofo ubu ke lusu selhu tonodi pedzapere ke se setute chaye ke kru Christa no pochekele neko teza chopu no juda ke momie chidi penole salat Tedzie o search puginu jirekele la utyo u se jirekele ko ya ke jako bu ne o se jireke moko di ke vorke ch leshichi stiki ne ko Christa samodityo seye ke krimye chidi Israel mi ze po chvormo mu pupye ke je deti de kokonuri niaja sidi ke merge mu ki je haunuri u ke penofo samodi luvor deri Jewe neko Jesu Christa ginu, tedza peche tu ri Christa ziula, neko ze po penyo vorde, ke krilamuna po uvi tozo, po to po pupie po kroke kri ke tu nye chepie po chewa, mu u cheko ke kri seketyo so jau. Susa u dono ke ngu ke mu birhoate, po te jo, u bu chenu ke she, mu medzinu ke sheko pejwate, Sidi poto poginu senyebu kenyemona teme kasapo chelite di vito cheshe sidi po kengu kem chepe jwadi krusula senye chekasapie mo po che uke pano faze ke zevi ke le cheshe sala poe vornie ke petsenu ke toko kiri vito pu mu ke penyon nu ke toko kiri vito pushe sidi pola uke hupo buri Ropfe pogino pogi vole ke vichesha salanie chazumie mori solhimi mode deri ke masako ze kenumie che
mu ke pono fa ki krunu ze premier chade su ne ko apostle ko mu sieze ke si ko pomo ze pie ke je su Jesu Christa potyo pokenu tiu chike chu ginu chilide po ginu uki ke che ke ko keret tutu vo nipu mu ke masar rosoki po che sietaje ne ko ri rofa ki tsate ke ze po chidi u ke pono fa bu ba ke to ki po chiliche nipu bu jabe po die prakasha tsogo mu chikele chiledena KECHA Mugi meji ke kre ni puji hova hego jido me thodi mozunu lavor yawe hego kivi ke ko puri bamo he me thozo deri Jesu Christa ngu ke meji lanu he mozunu vorli kivi suhazo we mo hego bavu do haunu ZHAPU mhatho ke kri ke jogo chले mo tie poti haunu ndienunu ke thodienunu ZHAPU dierna do di he do jchigele no kerna gom hori jasa mo a ndie se ka zaga junu abu nipu mechdi no art se ka sha dia go se ka zasile gi ke kori khasuje poti hawa khapiem peles di krista janu chayawe amen Jido announcement tigo ke pesiga tigo pastor NINO ses wade sala asugo pula lo de deri ndu se ke puga sha mo jido ri ni go ni ti sekele so ha peledi se ni go reminds la se ya musuliro NBCC ki zatino general election la mo Christian persecution la KECHA ki ge so ha mejidi ni jido ki se basoro nu batin yezo shiri ni go KECHA ti sekele so ha pele Mutie ugo kershoki hunuri sumejidi nun seni hala ke chatsile de mu NBCC ki tadie tisoja peteu ri kribie nun hago la chaga do so ha push de musala ha ki anu ugo potela chawa mudi kitie ki nu la voda zo shiri nie miliu zo shiri ki kruzo shiri nun hago ha sedi tie tisoja hunu chabaje ke se ugo zprogo pete ki pula ya 2023 hawa ugo golden jubilee jiude mo su hame jidi ugo tekremetji chayebor yesidi kepekroba mo February kraliro proclaiming his grace kepenyofengu kemeje pragasha hawa sedi chayetsidi ugo kepekro sedeliade diobaterionu kepenyofengu kemeje mhatoko the effects of God's grace ketzwa sedi ugo Timothy Kerüsuo ker ke ninu ker thininu ugo KETHODIE se kazalie se sie vogada dio bonu ke bathau ke thosere look ker pengununu teko jikata yo prisa pe jikawa yo mu jikata nyo zeununu ke penya fungu ke meje jese kazalasha mu je dori ugo ke zedi ke penya fungu ke meje bu ke dikewa ke lu hawa ke pulina ta mu efesa ko ke nie nunu chaya hawa pe mudi ke penya fa ngu ke mejebu chike disia ga ke lu hawa ke pulina tawe a life changed by grace. What does a life changed by grace look like? Ugo chayo mejidi kershonu ke pekro ga junu jedo kersho chalinu ta ga go zo shiri se ami rokongli zo shiri po ZHAPU nu ke penya fungu ke meje hawa pu pekri ke sha mo hawa ginu ZHAPU che gesla ugo pete pejewe efesa go ke ni hawa ugo doctor KETHODIE permenyo chesde sla pu peje efesa go ke ni hawa nu ke penya fungu ke meje kim hidi u ke lu che ke disya chi ke pulena tha ugo tiche po ke jevo ka ki October ki ham hojut tu efesa ko po chapter ke pengun nu me fes se ga cho je do proclaim hojut tu passage nunu
FSANO KEHOULA KECHA idi ugo KETHODIE nunu nipu dia sekazagile so hari chani go homier graba meje musunu ke pugile chaye ko boliro FSA go lesa ha hatu ke jigi pole rumnu ke die chba sie FSA go ke huwe kropar ke jati bonu mo ke petseri zeke seke jati bonu pole lesa ha hatu pie FSA no ke pele mo go jaga se suhani go graba do mu po tu ke se ke leuliro FSA no ke hu mu ke pele me go bu kim hedi Krista ginu mennyodi Krista chathaununu mu Krista diezenunu mennyodi ke hubo chabali bishi ke nunu suse gazasha se kim hedi ke huwe ke ze vibali dushi ke nunu su harise gazagasha pu CH Burgeon pu gaza the epistle to the Ephesians is a complete body of divinity, you see. Efesa ko lasha hawe uke penyo fa ze simor sho gaza tu tibi ke ba pote ke zer hibo no poe pusha. Ke penyo fungu ke meje chao sili ke doe. Ke penyo fungu ke meje chao sili ke moche. Krista ke pele chao ha sili ganja. We cannot fully understand the Christian faith without adequately understanding the grace of God. Mo kepenyo fungu ke meje grace. Hawe nan ke kri ko kri kritu gaza suhangulie. Krista ke pele no Christianity no grace hawali ro nan ke kri ko religion ke kri ko kri kritu gaza bo ba gaza suhangulie we. The understanding of Christian grace distinguishes Christian faith from other religions. Mo kepenyo fungu ke meje hawa sit tu geleginu hawe ur kelhu. Utyo ungu kajari mo kizu moho kajari u kelhu chazu moho kajari seke dise ya gaza. It revolutionizes our life, our perspective towards life and ourselves. Hawa ngulie. Akelhu no ngu ke meje grace how I experience sekret thoboliro class A no ke bagi akra ajepu gaza a report card final exam se a report card pili di kinuvo ru a report card no result uliro pass under consideration ke su hathuba dinguli se musu pochae ai pass le samoda amar ke khochole moda deri a teacher me go angu meje da sidi extra mark khabie amar ko basadi abunu pass lalie sla report card nuli ro PUC has a PUC ke so ase amu pass under consideration ke so ha thu ke ba so ngulie sla ai pass mark ngulie smo deri ngu grace mark so ha khalasidi a pass lalie class A no my first experience with grace me popu gaza mercy is not getting what you deserve. Ngujdi ngulia mogata suha pupade mercy nguke meje liro. Sie nuje moringu ke meje penyefu nguke meje grace liro. It is receiving what you don't deserve. Ngulia samodi ngukilie suha pupade. Hadzari putikro bono hawa ke pukashani kor krabado. Titiu nu nguke meje grace hawa ke pushiliro manya mahara bom he mori commodity bo zagasham he ke zerfinu Mika kari ledaya. Deri ugo Catholicism hosliro nguke meji hawaliro kepenyo for character kepenyo fa kim heshi pon nature kepenyo fa nguke meji kepenyo fa bo ga suha tu ka bangulie. Sela KETHODIE nu God is a God of grace. He is not just someone who gives and offers grace or distributes grace, but his very nature is grace itself. Zitiu nu ugo makeover, transformation, makeup, hagoha, miye seba, social media ko nolobi mori advertisements ko no, matcha ke digesa, matcha digesa, suha miye seba. Sila no weight loss, photography niya ko ngumba yato. So siya makeup photo ko, before and after transformation makeup photography niya ko ngumba yato. Meko boliro Dr. Mibu surgery, facial reconstruction surgery ko ritso di ukengu beki di tsigawa sigeza
photography ni ko ngubaya me che me ko boliro uhu je sho seba zo shiri dentist ko bunu chike zi villa ga sa reconstruct la se di uhu zi vi se ga ta si ga sa pari ko ngubaya se sie photography boliro ki wet to ga za ki sho se ga da go zo shiri chika sala bi chike dila bi extreme makeover si ga za photography ta ga ba ni ko homi nguya me che Efesa ko kinye hawaliro it is like the extreme makeover of the Christian. Kepeleu Christian we Krista ginu we kimhidi ukelu erdi tsida yashi. Kepenyo fa Krista ginu ngu ke mejilanu makeover po extreme makeover po se ugi khashe ka wam hepo mege zebo su hangulie. Tie jido ugo ke zedi kepenyo fu ngu ke mejebu chikidi ka wakelhu. A life changed by God's grace. How ke pulin tha. Ke pulin na gaza chakeri uliro ke penyovungu ke mejem hodzu kelhu. Life before grace. How ha pole fesa ko ki lesu tu gezunu. Verse chapter kinya verse ponunus senu how ha pusha. Ke penyovaze ke se ke penyovungu ke meje how ha si muli ke lim hodzu u kelhu e kim hevoji. What did our life before grace look like? So ha pole tusha. Verse ponunuse tieza nigo ke joke mugo mu ke pumagola sietyo. You were dead in your transgressions and sins. Skisa nigo kije haujo selhu ti ke donu ditu aga jao me doze. Jedo mi diese yaga mo ke khasige dio fu diese chvor. Upeteri vapo chu pumengu go chdi sugo donulhu. Sidi chu pumengu go mu kelle go ch Jiu ke krimie tuai nufu ugi bagata nyonyo ko chedi lu isi. Krista ngu ke meje ke penyofu ngu ke meje hauha vor gaza hauha sikile mu likile mozu ukel hue high vor gaza pole pusha. You were dead in your transgression. You followed the ways of the world. Hakekra pusha. Mohanu pugasha Kesienul huto gaza kelhu e kim hega gaza pugasano verse ponu poe chakirio pugashu liro tiedzanyego ke joke mugo mo ke pumagola sieto you were dead in your transgression how haro physical death to pupa mo the spiritual deadness how hapu de rofunu sieto gada ke pumanu siego sieto kata mi we kim hega ke vi ke sho so ha sikriliamo ke pumae urofu pe siegewa suha siliamo ke vi ke cho siko krimodaya mu sige ze ke lhubun lhudo ke ze pole pusha ugo yogo mi ke krazo she Philippians le so yo botu ke ze provada meje le se ke we yo bode the gift of pain ke ze le so botu sa ti ke kravo ke da ya yo proga ze kraba posuno te ze bo pu ke ze leprosy mpa ke chmeli ro ugi pain KECHA suha sili gato u sensu zdaya che muslanu KECHA we umogo ubi upi uje umogo erli di buku we zvodaya de zga ba tiu no we chga ze pain suha feel zmodaya sili modaya sidi KECHA we umogo zvodaya ga ze suha pu musidi KECHA we utba gada suha we simodaya pole pugaja ke siemie miedo zo ga suha puja ke pumanu ke siemie ke vi ke sho siko krimodi luvo ga tibo ze ke se idi pole pu we were all dead in sin before the grace of God romiko pengu ker ke ninu pugaja siro mi pola ke puma ke puma ke ju nuvor jiu ke pumala ke sivor mu themie pete puma katala ke siri Temi petegi vorda, ngu ke meje monza ke sie ugo petegi vorgata mu bagata suha pole pusha. Poe pula gaja verse kenyenu sekis nye ko kija how josel hu isi. You follow the ways of the world. Slanu life before grace how haliro ke sie kija josel hu kata.
following the patterns and the ways of the world ha mulia ti Jehovah ka dagi amibo azimibo ze ke sidi poze kerchagazer krabaya poya ki pudi what is the church stand on homosexuality or LGBTQ idi akacho ai poki pudi padi the homosexual behavior is a sin and cannot be tolerated in the church like any other sinful behavior so KETHODIE nu pu metsabazo ke phumazo homosexual behavior ha ke phumazo deri poai ki pulaza deri poai di pusha but the church cannot remain too conservative. We also need to keep up with the world. Some churches are embracing homosexuals and even conducting gay marriages. Idi poa ki pu mo poe pu ga po chau li ro tetse ke kranu ham hi ke joli go embrace sabade accept se le bade sala u ki huri su ze di taba mo so ke si ke bo pusa a point ro thie su ha nu debate se go vi mo de a point hu li ro kizu jose taba de le ki vi su ha pu bade mu ngu ke meje si le ke mo tiu no we kizu joli kizu ke leu ze di u ke lu lu bada ya halle bada ke su ha pole pusa so sie verse kini nu pula ga ti ki je donu di tu ga ja u me doze je do mi di je do mi die ze ya ga mo ke khase ke to fu di ze chvor isi we were under the influence of Satan the enemy before grace pole ha po hapula sa chitiu nu ugo election fever ha nagaland nu taga bala ugo social media go nu teje pe taga jo go nu temie usiesi modi nyadi moriu ke peleuze ke ther dugaza diepu ga sa thedo ki kri ke ja chaga sa go ha ni go ki hu bori ngudi homie uzka chabado homie unni mobado homie unmi yebado homie nu mobado ha go ha moho ga shiki ern ga shiki ngu ga shiki melle ham he ge chung ga shiki atholeba how ha pradi. We claim to be Christians, but we still seem to be controlled by the evil one. Where did get thoda momoga ha gazuha utu ukatsoba kepele mie gaza jisu sileta gazuha pubazo deri erdiket thoga gazuha ukelunu ba momoshi ha gazuha utu ukatsoba we mo pole pu gaza kristangu ke mejesi kelem hoza tikit donu ditu ya gaza me do zetyo de idi pole pusha. So sie poe verse nu pula gaja upete ri vapo chu pu mengu ko chdi su go donu lu isi krista ngu ke meje sikele monza u chu pu mengu go die chdi lu vor gaja so pusha ugo peteri Saint Augustine thezau so siba meche Augustine of Hippo poro church father mu theologian mu writer ke mi thobode Saint Augustine ZHAPU gaza poe pothopa met lotsavor pothopa ni go cha pochu pu mengu go chidi poe chidi pothopa met do chidi luvor poe mecheri meche thorgaza lesso goi per philosopher make potiu no ke pethamie makisi thomie goze kese goze karch phasiris sedi luvor gaza themiebo Dei poro po ke lu se po me do se di ki phumanu lu to ga za themi bo sigabati bonu poe po zemi po zedi AD 386 je poe po zemi po zedi chazu teche bonu unye ki huba mu sigabati bonu unye ki hu ga ba ki ni chu me ko poe unye po kheki rezaba ji mu ni chu so go TSALI bocha mu TSALI so haliro pick up and read PLD chalidi preleje ga si ga TSALI bo segaba poe su si she mu su si me me jeda mu po khemo hosro bo bible bo khino ba ga su hanguli sala poe di su har na ga sigi bo bible chalidi bible helidi bo pressure pongu ke liye passage uliro romi ko kerse ker di haki
khile mo hanu phrekele poe ti so gi toy ugo thumenyo lekhe keryo jiu mezek melu hakasho mori uniu nacha ke gi ga za mo miengu uro ga za chmoli khe si ga zo mo na unye pu Jesu Christa chjile mo chu puriya ko chdio ma puri lehe idi poe romye ko kerse die ha prale mo ha prage sigi poe ke penyo fe port sagaba so ha me jeda sidi poe ponu ke dilie po ke lu ke dilie sidi poe ke penyo fe si jimi po sada ga za po Jesu ha pu tu ya po le pu ga za ke penyo fe ngu ke mejie si ke le mo za we pe teri va po u chu pu mengu ko chdi su ko donu lu vor isi se sie po le pu la ga za verse no jiu ke krimie tu e nu fu u gi ba ga ta nyonyo ko chlu isi we were objects of God's wrath. Paul pugaba verse ponunu se haki Paul le pugasha hako haliro we Christangu ke meje sile ke moki kim hetoshi u kelhue kim hetoshi u jorli kim hetoshi ga za ha poe pu petsa mu sala pu ke ba haliro Christa sikele moze u e ke pomonu sieto gata mu ke penyu fazedi we were dead in sin and separated from God. How pole pusha. Sizo kamo how nu ugom hapo less more so kaza swaliro Christangu ke meje sikile si tulie moliro we tejobunu u pavatu da ya chasho servi kaza suha se kaza uchwadi tejobunu ke penyo fe jolevi moi themi jolevi ha ko habunu u phafoto da ya sidi themi mojunu lupu tulie mo shoga za luke zivili mo shoga za so habunu u phato da ya deri pole ha pugashunu suha poti suha jide Christangu ke meje sikile mojza ke lu suha kride ke pole suha pusha sala pole pugasha mo ugo che do ke puga ba cha ke riu ke penya vungu ke mejem hozu ke hunu kim hituga ha verse ponunu se hakinguli life before grace mo how haliro we ke phuma ginu se to kada mo ke penya faze petche to kada so hapusha cha ke niuli ro ke penya vungu ke meje ke hu kim hega what does a life of grace look like mo ha verse dinunu suru te thanunu tefa Hagi angulie musuhaliro God raised us alive in Christ. Siegatao poe petrokasha siegatao bu hisigile so hapulasha verse dieno deri ke penyo fungu ke meje ni sedi po ukrele kret torso sidi we tietza ke joka mula sieto ta zori po uche per hibie Christas salite Sidi nguke mejela niko ke lalide isi. Mupoe upupie po salidi Christa Jesununu ubu pose tigi techogonu balide isi. Verse te tatefunu pulagaza sironie koe ke pelela nguke mejenu ke lagelizo susu nie ke viko ko lamozo susu ke penye futio me toka kasuzo. Niem ha tomechelari mo nim ha poburi mie poburi ke melha nagamola idi pole pulasha. Deri isi verse dino pole ugo hawa hadzri ke pupuya deri but ikeza diawali ro Bible nu hawa meyese R.C. Sproul theologian ke meyemi boy pukaza but keza diawa deri keza diawali ro it is the most beautiful word in the Bible idi boy pu mo boy pukaza if you want to understand reformed theology you have to read this verse 1,000 times. The grace that brings us life comes to us at the very time we are dead in our sin. You see, ke sie ke pumala ke sie che ba tibonu ke penyo fungu ke meji ha vodi uche per hilagasha sala die bad deri ke tsuha me yese ga ba poet pusha
verse pengunus la ke jo ke mu ko la sieto da zori isi pocha we vile liro u ke luch ke mezze le liro ke penyo fe ungu me jesu to u gi visito u kristo su hamode we shoga ba tiu no zo shiri sho jiga ba tiu no zo shiri ke penyo fe ungu me jesu wa gada. Even when we were dead in sin, God loved us. Temieli ro ugo ke kriege zunu mori ho kriege zunu conditions so habadaya. No sili ro an kriedo, no sili moro an kremodado ke zu tejo si ke zu badaya. Anyon hichu liro aki habo pusia bo habo tsike krowaro aki vori poke jo chadi abo, do you love me? Ke zu su aki pupuya. Habo tsik Kekrowataro posuha mi chedi po porque yo chadi soha kipusia. Apo, I'm sorry, do you love me? Apo, I'm sorry, do you love me? Porque lenue poe pabo tseke krowagata hawalanu apon pungu animo dadonye, po kremo dadonye, keze igeze ke lebo, po gibaga la puso aketsomea. Deri ke penyo fe simo. We siega bati unu zishri poe, porque meji, nguke meji suha. Vor kasawagata vor chogata sohangulie sala romye ko pengu the thanu pa ga deri we ke phuma chike to nuri krista gi nu ke penya fu khie ga cha that tu shu wade. God demonstrates his own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Pastoral ministry nu temie ke krike za ze ke sia mu ze kar chya me ko bo ze ke se ge ji Kidi bola ke hu ki no vor mo badaga ke hu fully mo badaga idi uzeka tsegi uzeka tselo atua ke huse amet dochwade a ke phumanu tore sala a tsake me sali riedi sesieno a ke hu ki no vordo igeza mikrobasi igeza diri puya. We think we have to come to church or we think we have to come to God only after we cleanse ourselves of our sins. Deri KETHODIE pugaza we ke phumanu yobada zo shri deri ke penyo fe u kristo wagada pungu ke mejiu se u tsu wagada so hangulie muzalanu ki pugaza ke hunu volije ke penyo fe krista ke hunu volije hago hasedi u chakhatso waheje krista poti petenu pue Umer uki baya ka zamhidi ki hunuri nye nikirida modi volije ka suse uki pushia deri mi ke kra ho halet sole madaya sidi utske me sali redi se sinu ke penyo motion ye ka su hari le daya verse te tatefnu pole pulasa nye ko ke pele la ngu ke mejenu ke la ke lezo susa ni ke vi ke kolamozo isi we u ke vi ke ko lanu ke penyo fungu ke mejesu kale ke to ZHAPU mo ZHAPU mo Romiko suru me fet senupula ga ke kila mon ke phuma ja krai ke sie deri u ke penye fe u ni pu Jesu Kristan nu me thok habie u ke zuwe ke chache ke rizo ke chache ke rizo me thok habie u tsaga sa suha pungu ke meje suha pole pulasa ke penye fungu ke meje me thoka ga sha mu kra ke livi mo ga su ha nguliwe how ha le ga bagi a experience yo bo le la volle a class the thanu ga bagi pekredi gari hego gari hego gari seto di vodi me gari bo thuwa gari se do zaga bagi de Sidi a gari su hase tu di pekredi se tu di vo mi gari ke zoa tua. Sidi mi chia thogada su hase di a mi gari tu ga basie tada. Sidi tada di atu a lepej mi chia ke su hase di tada di sidi ta zo di ke nyono mi bu asila le. Sidi di le so havoda. Musati ke apoe Pokeri thorgada ki zedi poe azeli di temisu hafuvo pogari ke zega basu hakivo sidi po su hakivo di po poke jocha aburi ake jocha mota temia hauro
Sidi he go po gari kezuwa po gari bibe showa. Siye sizo kamo aro akejori chali mudi ay tuwa di tagada michi di tagada suhala no. Aje the semingari semu kerchakabagi anu shodi kragada asuri krava. Sidi he go bo kim hedi he go bon gari u kim hedi repair chlaba do ga ga po kipu ga ki poe sidi video ho hamode ho. Ha porit mo video idi poe akejovawa mu abum ha pori suri mo abum ha porit chlai moda. Class 8 ki experience su ha a kalavole. Kepenyo feri skim hezon he ke su ha leba. U kejova ga sha mu si zo ko mo. More shogaza su ha pete poto su ga sha. Ubu u jaza tie su hari chmo ga da. Sidi ungu meje ga su kejova ga sha su har bi zo ko mo. U khela ga sha. Suha kepenyo vungu kemeja ham hen he ke su hari le la vole. Mo only the offended can offer forgiveness. Nye po kejo vasa ke doe ni ke mo sega wasu hatyo vasli gi ke kopo jinaba musuwe kepenyo fa mo pola no pu ke poe ke phumanu balu ke no poe ke jo vasa wa kata ngu kemejo khasa wa kata su hapuwe. It is by grace you have been saved, verse 10. It is not from yourself, it is the gift of God. Sala nguki meja waliro ha probo ja krabo gaza or ha probo gift po gaza so ha pushwe me thovor gazala. Not by works so that you can boast. Utu ke vi ke konu porimo muso hala no we ke mi ko le gaza gaza so ha pusha. Sala God saves us by grace. Nguki meje nu ke lashaya. Through faith ke pelle nu not by works. Uke vi ke konu numo mo uke vi ke ko lamo ke so angule we salanu ta kenyo ke penya frungu ke meje ke lu krista ginu philasi gata life of grace is being alive in Christ ha hangula le cha thelao ke penya frungu ke meje ngu ke le sie ke lu a life after grace, and that is to live for Christ. Verse 10 nu ke ra hangule Sidi Christa Jesu ginu unga meje gaza pojo vilevi thor gaza pie thiesie kel humie kiesli ke tola isi verse kerno ke kilan mona wes pom ha thok kropozo hakevi chnudi Christa Jesu nu utchazo ke penyafa ubu kel husu sel hutunudi pedzapere ke seset yote isi. Hanupu gaza wesa pom ha thokrobozo ha ke vichnu di Christa Jesu nu uchashazo isi. We are God's handiwork gaza suha di suha se poliro. We are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Nguke meje ngugelie nguke meje sedi utsa gaza suha lir ubunu Hake vi sidi kristalal humor shock zala suha khakasha suha ugo leli more show ugo handiwork hawa podie Greek no po meaning mohosli ro. It is talking about a beautiful work of art. Matokezi vibo tsakasha suha puga banguli ke penyo fe tsakasha suha bimodi matokezi vibo tsakasha suhapu bade ke penyo fes la u repair chaka sa suhamo ngu ke meje ginu u repair chaka sa morim habo ke krata di suha chaka me ga sa suhapu ba mode de u chaka sa chi ga sa suhapu bade ke penyo fe u chaka sa chi ga sa suha lele morso musala no pole koind mi ko kenie pengu ke thini nu pu ga za kristagi bagatami timika sabo chde isi ke weu ba mode Mu kasavore. Whoever is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away, and the new has come. Kelhu kasav ugi vorgada. Mu kelhu kasasu hasidi hushemor shogada. Push away. Mu life after grace. Kepenya frungu ke meje sikili how hazedi we kelhu kasa how ha vajagaza.
nul husu mo shokada su hangulewe. Verse kernu ugo sigile hake vichunu di Christa Jesu nu uchashizo, created in Christ Jesus to do good works. How hamapo leke krowasho mu leke krow wale ke vi poliro. It does not say created in Christ Jesus by good works. Suhapuma. Hake vibunu utsaka sashawade ketsa die suhapumo. Mumi ke krazo shei suha interpret se ke krowale ke vi hake vitse ke siginu mum hake vitse ke lanu ke penyofe utsaka sasaya. But that's a wrong interpretation. That's not what Paul is saying. Paul lepugaja created in Christ Jesus for good works. Hake vitse ke suhae riemo. Hake vitse ke susuha. It is a product of God's grace. Being saved by God's grace. Ngi ke penyapung meji ke suha lanu we hake vi mukel hu ke vi husumo shokata suha parba we. Hake vi chnu di isimo. Hake vi chnu di hake vi chike to la isi. Hake vi lanu isimo. Tie nkel huwe ke penyofa nsaka sagasha. Hato ke kizi vibot sagasha mo nkel hu saka sagasha. Sumhe ke zakal hubo luba momoga. Are you a reflection of God's work, God's handiwork? Or are you still in a mess, in chaos? Tie nkel huwe Christa matot sike digesha. Sike zivigasha hawa nguba momoga. Ugo tie ke pugasha ke penyafungu ke mejem hodze ke lu kimhega ke tswa ke pusha chake niunu ke penyafungu ke meje ke lu kimhega so ha ke pusha mucha seulio ke penyafungu ke meje ngu ke lie sie u ke lu kimhemo shoga so ha ke pusha verse ponunu kernu cha chogo ha ke pusha so sie go li ro ugo puti katsala sukoha petek pulal hode. Very interesting segajo boliro verse ponunu keranu pole pugasha goha verse ker ponunu ker mefekini gaso repeat sala gasa suhanguli. Very interesting. Verses 1 to 10, your life before, during, and after grace. Pole suhapusha. And he repeats this in verses 11 to 22. Musu haliro judamye jo early so hasedi poe how hase thake chalasa verse ker po nu ker kini no po le pugaja hadza nego zere ke mogom he mesaka mo mi tsvor ke so hapusha se sie verse ker senu ker tha ke aliro Christa zibunu nego cheka salali de ke so hapulasa se sie thelauno verse ker thefun no me fek kinino. You are therefore no longer foreigners and strangers, but citizens with God's people. So la verse ponunu ker mo ker ponunu mefekini ha parallel di tagabasu ha mulie mu observation hayo ha ala significant se mu interesting se. Popugasha suha judam ye jorli suha sedi repeat salaga suha mulie. Tie jedo ugo kepugile chase hago ha. Keze lesedi Christa ngu ke meje silegeta ngu legeta temyetsedi ugo ke luka saunu lulaseke ke penyafu ngu ke meje bu chike diwa ke wa ke luwe kimhega a life changed by God's grace. What does it look like? Ke rio liro ke penyafu ngu ke meje mhodze ke lu the life before grace. We were dead in our sin, separated from God. Chakenyu ke penyafu ngu ke meje ke lu life of grace. Christae utsepe shikesa. We were made alive in Christ. Just seu mutelao. Ke penyafungu ke meje ngugelie siekel hu kim himoshoka. How does our life after grace? How should we live our life after grace? And that is live for Christ as new creations.
kepenyo vabu jas di chido po die kepu ke लिए mo herne ke लिए petem ho jas thina Pastor, beje no di nipun di savar kaza kesala. Ogo telanu, bete keze share thali di zadi ku hetafa soru, azet dioli anipu haukili lake. KETHODIE ke लिए midi petteri ke ze telanu metse ka chat phele na ba ke penyo fe ki midi che do po dinu nu nrtse ka sashisi suhar kradi petteri THEKHA ka chau atse ka tamhoza utu meseu nu ke penyo fagi u meje me lomu po dirne ke लिए midi u kha ka salapie po tsake pette ke ze ka chat le game ngu ke meje ni pu he go che do no here tsakasa no ndinunu hepet cholagasa he kelhue ke sienu tokata ke simim hedi luvorgaza mo ngu ke mejelar bi mo krista ginu no ke shi khabie kelhu ke sapo khalapi he tsakasa ha he go bule ke sala ke lan pe jiwe ni pu Hego ndierne ke lim hedi poti ke kraza ni pu jezo shiri ngu ke meje nke kria ha si chi chole modi te jobu mo ki junu vie ko bu mo ke phuma jorli ko bu he phatu da ya kelhu ke saunu parli modi ni pu he kelhu ke weunu luta da ya no he ke job vasachi dei ni pu ndienu sigilie ke phuma ke sie suha he phasa mogada suha zedi che do he gomi popo ga zubu ngu ke meje suha 50 pe sugilie bizo ke mo ngu ke meje ke lu suha sedil husli ge vi no he mi popo ga zu cross je he bu pe siela da he je ni pu there no krista gi nu ngu ke meje khabye he tsu ka wa tu he bu nu ke lu ke saunu Puligi vi no himi pupu ga cross je nipu he touch ga zala ji do ndier na kelim hedi tola pa ga zunu lula pa ga zunu
nke me sara fuk ke kobunu he chat thasa he chepe kosa he cross di hebu he vazgaja kelhunu kristamia vazgaja kelhunu mu nyonyo chagata zedi hebu kelhu ka sau thushile ke vino hemi pu ka cross che Jehovah bu jabie nye chlie mu nye ze bali che Jehovah bu pozie bie nye va pezile mu nye krie nye ngume jekile utche Jehovah bu pozie bie nye ma holie mu ne bie nye chgele utche po nyo mu ke masar fu zanu chasia amen